Thokozani, sanibonani, dumelani, abshini, and hello, abarigani, ndogazwangu. Lobulisa Inyanga MPEDI mkhuluti all the way from south of Johannesburg. I'm just mainly after Lenesia South, Mixing Mena, Fine Town, Giso Orange Farm. I'm in Johannesburg South. Bagwetu, today let me talk to you ngalo mkhulu lombona la. Uyazi mina ngumuntu kamoya. And as ngumuntu kamoya, hey, lento le yogodo kuthiwa kunesithwalo sogodo senzani ayi mina bengena lwazi ngaso angifuni utshela amanga up until ngaboniswa kwathiwa kimi hamba uthole indoda endala le nibona phambi kwenu akusugodo lolu indoda endala le nto endala ngayithola mangiqeda ukuyithola ngithole ezweni lase Eastern Cape indoda endala le ngafika ngayibeka bathi kimi uyakhumbula ukuthi wahamba waya entweni eBotswana ngathi yebo bathi ke sivusa lesithwalo sakho leswasilanda eBotswana eGalagadi kare so lesi bakwethu isithwalo samaKHOKHOI lesi sithwalo samaKHOKHOI mntaka baba sebenza ineway yomhlola ngaphambi kwaso la wena uzofika uguqela umuqeda kube nento engushungisela yona la umuqeda unikele kulomkhulu lo uma unikela kulomkhulu lo mntaka baba umubheka umkhulu la uphethe inyamazana ebulele umkhulu ubuyele ekhaya ke manje ubuyele ekhaya ephethe something lento la iphethe le ungayithathi kanqane into ebona la it's not just a child's play lento la iphethe le abantu uma uqele kulomkhulu lo for ibusiness yakho uma uqele kulomkhulu lo for icompany yakho iranayo uma uqele kulomkhulu lo for ubunyanga bakho uma uqele kulomkhulu lo for isonto lakho mntaka baba believe you me abantu bazokuzingela njengoba lo mkhulu lo ezingela izinto so abantu bazokuzingela njengoba ubona lo mkhulu lo ezingele inyama le bayogijima abantu emva kwakho ngenye indlela esimanga bazokuzingela wonke umhlaba umkhulu lo nginento engayenza mhlambe manje into engayenza inyanga nginaye hayi kodwa anyeke uzuvume ngendlela into zami zihamba ngayo anyeke uzuvume manje uma umuntu uthi wena udinga isithwalo samaKHOKHOI awuze la uzongibona awuze nje unikele nje kumkhulu ngicela ukunikela kumkhulu kunento engizokufaka yona hayi khehla nyenze ngingakufaki something kunento ekufuze ngikufake yona awuhambi unjalo kunento kumele ngikufake yona hayi uzobona nawe nalento le yazi mina into uma ingakafiki kimi ngakatshela ngayo mina ngidili ngento lento le ukuthi kuneyithwalo sogodo kanti logodo lo kwenzani abeza kimi bathi uthole lento esikubonisa yona le hayi man ngayibuza into le ngiyithola kuphi le uma sengifikile ezweni lase Eastern Cape hayi into nayi hana ngumkhulu ngamthola umkhulu bantu abadala kwathi nje amehlo amqhathatha ngambona umkhulu ngabuya naye bathi sikuvusela into yakho yaGalagadi yakoGalagari yanonyana abantu bonke abadinga ukuza kumkhulu zama something mntaka baba wozonikela zama nje into enyana enqane uzonikela uma umuntu othi wena ufuna nje ibusiness yakho liphakame mhlambe in the tender industry then awubona ukuthi wenzakala ini uzonikela kumkhulu just have a sum of 10,000 rand upwards uyanikela nje bese uyaqela then you'll see woza kimi ngifate woza kimi ngethemba ungezi kimi nje umuntu uyaluza nje ungathi uyimbongo elahlekile woza kimi unethemba uzobona bese bonke abantu abathi bona mina mkhulu ngidinga ukudlisa indoda yami idliso lamadoda liku special it is mainly 3.5 just 3.5 udlisa indoda hayi ngiyakutshela khehla uma ngiqeda ukufaka lo muthi lo anyeke umfazi wakho samchithela anyeke usamhlupha nje uyomnika imali uma nje ufuna ukuthi indoda yakho ikuzwe ikuhloniphe ngifune nje imali engange 3.5 then I'll do the job for you
I'll do the job for you. Now uzokwazi ukuthi impilo yakho ukwazi ukuthi uyibona ukuthi kuya kanjani. Then nansi indaba. Uma sidlisa amadoda, mina mkhuluthi ngisebenzisa ini? Akumele nje nginitshele abantu abadala. Mina ngidlisa abadala number 1 ngomqhamo. That's number 1. Umqhamo wenkomo umuntu esifazane. Mina ngidlisa amadoda ngeshit ikaka yomuntu esifazane. Mina ngidlisa amadoda ngepet yomuntu esifazane. Ngephethe langa lesibili. Ngoba igazi suka selithe. Hayi khehla. Uba yimbongo hlala isithe indlebe zakho. Mina ngiyabayenzela abantu. Ngiyabayenzela khehla. Ngiyabayenzela futhi angifuni ukuthi ngikutshela amanga noma ngithini. Mina idliso lami is from imali engange 5,000, 8,000, 10,000 umthetho. Kuyimanje lehlile special 3.5 elinye futhi loku special ngoba ishana ngamandla. Lona libiza 5,000 rand. Ngiyakwenzela khehla. Utlabona lwena. Lwena utlabona re mosadi ke mosadi, monna ke monna. Ho tlametse ra o le monna endlini yakho noma umfazi endlini yakho kubonakala ukuthi umfazi. Uma uyindoda kubonakala ukuthi uyindoda. Singaboni ngathi umama but kuwena ubaba. Retsa jwang ha o le jwalo? Kumele sibone ukuthi indoda la ekhaya ubani. Mosadi mo ke mang. Manje kweminye imiselo ukuthi asibone mfazi, asibone indoda, asibone mama, asibone sisi, aritsibi. Sekungathi manje ubani. Asokwenzela khehla. Bese wena mama othi unenkinga uphuma amanzi amaningi ngaphansi, umanzi, ngaphakathi kuwena ukho right, indoda yakho ayinethezeki ayijabuli. Lala mntaka baba, ngicela ungitholele umuthi obizwa ngogogo tshitshi. Umuthi kamkhuluthi, gogo tshitshi. Gogo tshitshi. Thola ugogo tshitshi. Gogo tshitshi ugeza ngaye umzimba wonke. Ugogo tshitshi wenza ukuthi uthanda ufuna amadoda. Ugogo tshitshi ugeza futhi ngaye inkomo. Ugogo tshitshi wenza into eningi kakhulu. Uyathandeka nje umuntu osifazane. Nawe izwa igama gogo tshitshi. Gogo tshitshi. Uma usungathi nje ngaphansi lalela thola ugogo tshitshi, you will see ukuthi uzokwenzela ini. Geza inkomo ngogogo tshitshi, geza inkomo ngogogo tshitshi, geza inkomo ngogogo tshitshi, geza umzimba wakho wonke. Uma ufuna uthandeka, uma ufuna nje ukuthi inkomo yakho ibe mnandi, geza nje inkomo kuphela. Uma ufuna uthandeka, ufuna indoda ikuzwe, awungezela ngogogo tshitshi. Ngezela inkomo, ngezela inkomo, ngezela inkomo, ungezela umzimba wonke. Ugogo tshitshi ugeza nje ngaye 3 times in a week. 3 times in a week. Uzozwa. Uma uphuma amanzi umama umuntu esifazane uphuma amanzi ngaphansi anukayo, amanzi akho na understand ukuthi yini ngawo. Mamela ngwana badimo. Ngitholele ugogo tshitshi. Ngitholele ugogo tshitshi. Thola ugogo tshitshi and you will see ukuthi impilo isazofana na. Angithola ugogo tshitshi khehla. Futhi angihlekisi ngawe. Ngithola ugogo tshitshi na uzobona. Hayi uzobona nawe. Thola nje ugogo tshitshi. Indoda izokuzwa, indoda izokuhlonipha. Lawa amanzi anukayo oyichitho. Uvele izinto ngaphansi. Awu understand ukuthi lento lizikhoswa yini. Uhambe yonke indawo, awazi ukuthi yini inkinga. Unamadliso ahleli ngaphakathi kwena. Thola ugogo tshitshi. Utlabona hore ho tlaba jwang. Then uma umfundisi woza ngizokuthweza ikhanda lengulube. Ungiphathele ikhanda lengulube, ungiphathele kuthiwa yini lento le. Amanzi akho okugeza nge2 liter. Ngizokwenzela umsebenzi wakho. Ngizokwenzela nje umsebenzi wakho, you will never believe. Uyekele ukuhlala njalo uqakekile ungazazi ukuthi ubani, you don't know ukuthi uphuma kuphi ungena kuphi, like awuzazi ukuthi ubani. Try by all means ukuthola inyanga yoMPEDI umkhuluthi ngisatholakala uNkulunkulu asangibekile emhlabeni for nina. Ningathi umuntu wayekhona sikusho nengane zendona nabazukulu benu wayekhona elinye ikhehla ukuthi awuthi belisebenza. Ngikhona, khulumani ngami manje ningithole kusase kuyimanje. Linithole fela sampano lino utlabona. Wena muntu othi uyisangoma ufuna ukuthi abantu bangene ufuna zakho zilunge, awuze mntaka baba uzothola isithwalo
KHOKHOI, noma uma ufuna isithwalo ngakwenzela isithwalo la kumele ukuthi kona uyalalana before ungena esigodlweni every day ukuze abantu baqwale. Uyalalana before ungena esigodlweni every day, uzobona ukuthi kuyoba njani. Lobo nganyanga yoMpedi Mkhuluthi, ngisuke eGoli Orange Farm. Siyabonga makhosi.